Bingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyo amaphupho, siphinde sihlaziye nezinye zezinto ezike zibe zinkinga emakhaya yethu esihlala kuwo-ke. Igama lami nguHlengiwe Sibongo kwaMbotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngiphinde ngiqhubeke nevidiyo engangithena ngiyophinde ngiqhubeke ngayo kade kusukela ngichaza ulwandle-ke. Ngase ngiyasho ngathi ulwandle ilapho uthola ukuthi okhokho bakho bakutshengisa ukuthi wena ngumuntu ozofanele abasize, bekuthuma ukuthi ubalungisele izinto ezonakalayo esikhathini esisemumva, ehlanganisa imindeni yabo ngokuhlukana kwezinto ezenzeka. Futhi ngase ngiyachaza ngathi uma uphupha ulwandle kona ukuthi uzothwasa kuphela. Ngaphinda futhi ngase ngithi uma sekwenzekile konke-ke lokho kube sekwehlisa umntwana uthunywa nengelosi eyisithunywa kuye ukuzobasiza emhlabeni. Ngase ngiyakuveza futhi ukuthi ingelosi yesithunywa somuntu lo owumntwana othunyelwe idlozi iyasizana nani nesithunywa sakhe. Ukubona kanjani-ke lokho engifuna-ke ukukuchaza-ke lokho namhlanje? Uyiqonda kanjani ingelosi yakho? Iziveza kanjani kuwe? Ilokho nje ngifuna ukuthi ngikuchaze. Mase ukubonile lokho, yiliphi igxathu ozolithatha? Lento ngizolokho ngisho kancane kancane. Ngiyazi bakhona ezobasiza kakhulu ngoba le engishoyo njengamanje iyona-ke into engicabanga ukuthi ingase ibalekelele abanye abantu, ngaphandle nje kokuthi uze uthwase kuphela ushiye kanjalo. Ake ngiqale-ke. Izoziveza kanjani-ke ingelosi yakho? Uzokwazi kanjani ukuthi ingelosi ekuphethe yilena ingelosi yesithunywa ohambisana naso wena kanye nedlozi lakho? Uyabona? Ake ngiqhubeke-ke. Okokuqala, uma iziveza ingelosi kuwe eyesithunywa ohambisana nayo, eyiyona ehambisa imbiko kuNkulunkulu, ihambise imbiko edlozini lakho, njengoba phela bahlanganile bakhuluma iNkulunkulu nedlozi ukuthi ucelakala wena ozokwehlisa uNkulunkulu-ke, njengoba ngasho ukuthumela nengelosi ezohamba nawe uzalo. Uyabona? Ufike emhlabeni ukuze usize le mindeni engasazokwazi ukuthi izisize yona. Leyo ngelosi uzoyibona kanjani? Ngizozama ukuthi ngisheshise kungaze kube kude. Okokuqala, uzobona uqinisekisa ukuthi isithunywa impela unaso. Uzobona amajazi ngokuhlukana kwawo, ngabe lihlaza, ngabe li-yellow, ngabe li-blue, ngabe limhlophe, ngabe lihlanganisa imbala, ngabe limnyama, ngabe li-brown, ngabe li-net, ngokuhlukana kwakhona wonke. Ngabe libe ngathi li-green lime, kuningi maningi. Wonke lawo majazi kuwe aqonde ini? Isithunywa nje. Siyaziveza ukuthi ngumntwana ombathiswe umsebenzi wabantu abadala. Ngokuhlukana kwawo lawo majazi achaza umsebenzi namandla aphezu kwakho ngawe nje uwedwa. Izembatho lezi ozimbathisiwe wena emzimbeni wakho ngaphambi ukuthi nje uziwathenge. Uyabona? Izinto lezi ezitshengisa ukuthi uzimbathisiwe wena zesithunywa. Ingelosi yakho imbethe kanjalo, inamandla akanjalo. Mase kuba khona ijazi eliyingwe bakwethu. Abanye livela libe yingwe emhlophe, abanye livela libe yingwe ebrown. Lelo jazi lelo elesithunywa samakhosi acelele wena ukuthi wehliswe emhlabeni uzosebenza ngalesi sithunywa esesimbathiswe ngalamajazi. Lelo jazi suke sekuyelamakhosi avume ukuthi wena ube khona. Lihlangana phezu kwanike ambathisa isithunywa sakho kahle kahle ngenye indlela. Kusuke kuyilona jazi abalimbathisa isithunywa sakho eliqhamuka emindenini yabaphathi abaphethe yonke imindeni, elamakhosi. Njengoba nawe uwazi ukuthi umsebenzi wamakhosi lawo waziyo esiphila nawo emhlabeni iwona aphethe abantu, ayiwona futhi athetha amacala abantu. Yingakho-ke usuke usutshengiswa lolo jazi ukuthi ukuba khona kwakho la emhlabeni kuzoba umsebenzi omkhulu kubona edlozini. Bakuvumelile ukuthi isithunywa sakho sisebenze ngale ndlela esizosebenza ngayo, okuhlanganisa noNkulunkulu ophethe nawe njengoba usuwehlisiwe. Yilokho-ke amajazi. Kuqhubeke. Sekufanele-ke manje uqonde-ke manje ukuthi ngilosi ungowangakuphi, ungena ngaphansi
kwayiphi inkolo noma kwasiphi isimo njengoba usufikela emhlabeni, ingilosi yakho iphuza kuphi le yesithunywa, iwalandaphi amandla, yiyiphi le ndlela fanele uyilandelele ezosingatha ingilosi yakho ukuthi ingagcini isiphelelwa amandla iyaze yakushiya endleleni keke. Uyobeke lapho-ke usuphinda futhi utshengiswa isonto njengoba ngangichazile ukuthi ngabe mhlawumbe amasonto ngokuhlukana kwawo-ke. Utshengiswa lani isonto, utshengiswela ukuthi leyo ngilosi eyalapho lapho ayihlukani nakhona. Okwakho ukuthi uphinde uthenge ingubo yakhona noma uthenge umfaniswano waloyo nkonzo leyo ngoba yilapho ingilosi yakho iqhamuka khona ukusiza wena. Shukuthi wena okwakho ukuthi ugcine imiyalelo yabo leyo ngokuhambisana kwabo kuleyo nkonzo ukuze ingilosi yakho ingehlelwa amandla ngoba yakhona uma uyiphambanisa nakhona kuzoba kubi kuwena, ngeke kuze kube kulunge, ngeke izikwazi ukuthi ibe namandla ukuthi ayitshele wena izinto ethi ngoba uphambanisa umthetho yona edalelwe ngayo ukuthi isebenze ngawo phezu kwakho. Okwakho-ke lapho kwenzayo ukuthi njengoba ngisho ukuthi uthenge ingubo, kuba ilezo zinto lezo, leyo nkonzo leyo ihlala iziveze kuwe, uzibone uphakathi kuyona, uzibone uhambisana nabantu bakhona, uzibone nje yonke into esikhathi esiningi uzibone ulapho kuloyo nkonzo ngokuhlukana kwazo. Okusho ukuthi-ke lapho-ke uzobe usuqonda ukuthi wena unesithunywa nengilosi yala. Uyabona? Uzobe-ke usubona imifula, amakhaya lawo ngasho. Uzobuke usubona imifula, uzubone naloko ulwandle ukuthi njengamanje kuqinisekisiwe kuwe ukuthi uzosiza imindeni ephilile emhlabeni phambilini yangakwenza kodwa lokho kufunwa uJehova. Uzothi masuwatholile-ke lamajazi ukunezezela kulento engishoyo-ke, uzothi masuwatholile amajazi ukusebenza kwayo, ukuxhumana kwayo nawe. Namhlanje ngizochaza nje okomoya, ngizokutshela okomzimba uma isifika ngqo uhleli wena noma ngabe kufika idlozi kuwe lihleli. Okay, uzobe usuthatha amajazi akho ngaphambi ukuthi uzuwagqoka, uthathe ijazi lapha ulithenge ulifake emzimbeni. Cha, uyathatha indwangu uyithenge uhambe uyithungise. Uma uyithungisa kumuntu wesifazane mhlawumbe onabantwana noma onomuntu wesilisa azwana naye, awuyishiyi, uyalilinda kuba uzovuka ekuseni umenzele futhi wenze i-appointment yokuthi uzocela kuthungela ingubo enje, ubuya nayo ngaleso sikhathi, ngalolo suku, awuyilalisi khona, ayilali khona. Thenga indwangu uyihambise, uye uhambe nawe lithungwe ukhona. Ijazi-ke bakwenza kusiyonto omswengo, kuthungwa nje kuthiwe 1 2 1 2 kubuye kuze, ngoba into efanele ingasuke eduze kwakho. Njengoba uphethe indwangu, thatha indwangu ufike uyithungise iphinde ibuye ungayigqokile, uhambe ufike uyibeke kephi emsamo wakho, utshengise phela idlozi ukuthi nansi le ngubo abakutshela ngayo, uyibeke nje emsamo. Ngisho ngabe kuthiwa ushisanga mpepho, uyibeke lapha emsamo ingubo leyo. Uyabona? Uyibeke lapha emsamo. Emva kwalokho-ke dadewethu noma bhuti wami lapho ekhaya, uyobeke usuthi masuzoyigqoka ingubo, uyobe usuyahamba kuqala iyohlanjululwa. Ngabe isemfuleni obonile, ngabe impophoma, ngoba njengamanje njengoba uyoyihlambulula wenza ukuthi kumbathe laba abantu nabo abakuthunga ukuze bezokwazi ukuthi baphakame phezu kwengilosi yakho iyabahlangabeza iyabalanda, abazokwazi ukukutshela ulayini noma umqondo oqondile ukuthi kahle kahle njengoba sisuka la siyaphi. Lawo mandla wena awuyigqoki nje ungayihlambulule ingubo enjengaleyo. Nangokunjalo futhi le embathisiwe wonke nje lamajazi naleyo imbathiso wokhokho wakho wenza into efanayo. Nale ngubo yesonto ofanele uyithenge uyayithatha nayo ufike uyihambise lapha emsamo, kodwa-ke yona akubalulekile ukuthi uze uyihlambulule wena. Fanele wena siqu sakho nayo
uhambe uthathwa abakhulu bakhona enkonzweni leyo bayokufaka bekuhlambulule wena nayo emanzini lapho. Ubuye usebenze ngalezo zinto lezo. Ulalele izinto ezoba itshelwa idlozi ukwenza. Uma-ke ususebenzisana nesithunywa sakho nedlozi lakho wenza kanjani-ke? Ngifuna ukuhlanganisela. Uqala nje noma ngabe yini ozoyenza suzwile ukuthi khona into efikisiwe kwena ebusuku watshelwa yona. Suyasuka-ke lapho uya-ke uye emsamo uyothini? Uyabika, hayi bo ngizwile ukuthi nithi kukhona into efanele yenzelwe usibanibani enje. Usakhuluma usabikela idlozi-ke manje. Athi usuyasebenza wena enje. Suyaqala ubike lapha emsamo usho mangabe kukhona okukhiphayo noma ngabe futhi kube into eyomnikelo ushise ubeke laphana. Uthi-ke ubeke leyo mnikelo loyo ozobeka emsamo ulalise lapho. Uvuke ngakusasa usuyaphi-ke manje? Engilosini yakho la ukwazi ukuxhumana khona nayo yesithunywa sakho phela. Thathe lowo mnikelo loyo nengubo yakho yakulowo nkonzo mangabe noma ngabe yiphi wena ekutshengisa yona. Usuya khona usuyobika uyobikela uNkulunkulu nesithunywa sakho sizodlulisa siyokubikela ukuthi nakho-ke besikulethile ukuthi namhlanje ubeke loyo mnikelo osuke edlozini phela lapha emsamo. Ubeke lapha enkonzweni. Angithi uyaboza ziyasebenzisana lezi zinto. Ubeke lapha okwakho usuyabuya uze ekhaya ufike uyasho ukuthi sesibuyile thina la ekhaya besiyokwenza ukuthi sesilindeni na ukuthi nithini. Iyona nje into esuke efanele yenziwe abantu emhlabeni leyo. Akupheli ngisho usuku mhlambe uhleli ifike impendulo noma ngabe uyalala-ke ifike impendulo ukuthi lokhu-ke bekade enikuthunyeliwe kanje nansi impendulo yakho noma kade benicelile nansi impendulo yakho. Uyabona? Kuyaqhubeka njalo kuyadlula. Ngalokho ukuthi usize leyo nto noma usulungise leyo nto kuwe wena ophilayo emhlabeni phela uyaziwa ukuthi unezifiso nawe zakho vele ozifisayo nangokudala kwakho ukuthi ufuna ukuthi impilo yakho iqhubeke. Lo omsizile kusuke sekunguye okwazi ukuthi acelele wena okuhle kephi kokhokho nakuNkulunkulu. Uyabona? Aphe wena ngoba phela umenzele omkhulu kabi umsebenzi. Uyacabanga uzokwazi ukuthi usize umuntu owalahla umendo wakhe wathi cha sengikhathele mina la ngiyahlupheka. Umsize evaleliwe emndenini. Umndeni umxoshile ukuthi walahla ikhaya labo wathuka ingane yabo wathi ayisiyona indoda ngokuphelele wathola omunye umuntu. Usize loyo muntu ekade eboshiwe cha uthi kangakunika lutho kukhulu angakunika ngoba usukumenzele into enkulu. Ngale ngilosi eyisithunywa sakho ihlangene nani nedlozi. Angithi wabothi akukho umuthi engubalile la. Akho umuthi engubalile. Khuluma ngengilosi nedlozi kuphela qha. Akukho muthi obaliwe. Imithi yiyo le esuke idinga ukuthi iyekiswe laba abantu engathi bangamabofu. Usuyasuka-ke nakho. Iphinde futhi sithunywa sakho uma kuthuhlangabeza ababekade bezangoma abakade bathwasa bangaqeda babenza konke nalapha uthatha-ke le ngubo le yesithunywa nani uthathe ukubeke eceleni awuthinti. Angithi usuhlangabeza labo manje sebeyivezile kwena ngamabhayi nani. Uthatha lokhu ingubo yesonto, ingubo yezithunywa amajazi awuyihlanganisi lezo zinto uyayingcolisa lezo zinto ngoba isithunywa lesi sisebenza ngoNkulunkulu qha. Thatha zonke lezo zinto uzibeke eceleni mntaka baba. Usuyaphi-ke manje? Usuyakulaba yana abasebenzisa imithi ubunyama benze izinto ezibangcolisile basebenzisa ngisho izilwane ukwenza imithi. Uyacabanga? Lisuke kukhulu icala lalapho. Lisuke kuyicala nje lithe libe nzima. Uzothatha-ke wena into yalapho uyihlanganise nejazi akuhlangani ndoda. Uyakuthatha nje ukubeke lapho okhuluma ukuthi namhlanje ngiyokwenza ukuthi angithi usuyabika. Namhlanje ngiyokwenza ukuthi ngiyohlangabeza osibanibani abahamba kanje bazoziveza vele kuwe. Thatha izinto zakho bhuti wami sisi wami uzibeke lapha. Usufakani-ke manje? Usuthola-ke umuntu ozokumisela lento uma sekuvelile bakwethu. Usuthola umuntu osekumisela ini igobongo elisikhathi singanani 7 days. Kuya nangokuthi abantu bakini bathe nayo lo 3 months oshiwa abantu athi umuntu uzokuthwasisa
3 months kudlalwe ngabantu. Mina nje cha bakwethu. Kodwa-ke angithini umuntu nomuntu usebenza ngengilosi yakubo nengilosi yakhe nekaNkulunkulu wakhe. Kodwa nje ube usuzibeka lezo zinto eceleni, emva kalokho usuwenza njani? Usuyongena lapho usuyophuma ngoba usuqedile, uthi uma uziqeda lezi zinto usuyohlambulula yonke lento emanzini. Njengoba ukuhlambulula lo muntu uyamphendula usengumoya ohambisana nalesi sithunywa sakhe, yahlangana lento. Uyabona emndenini ongasekho icala lakhe selithethiwe, usekhishiwe lapha la eboshwe khona ngalento yakhe, uyangena emzini kaNkulunkulu omuhle, uyabuya futhi nasedlozini lakho useklini, usehlambulukile, uyajika futhi usehambisana nale ngilosi yesithunywa sakho, uletha amandla angaphezulu kokwenza ngoba umoya wakhe nowakho umsizile. Ingilosi yesithunywa sakhe iyakhuphuka ngalo ndlela ukuthi umsebenzi owenzayo muhle, uyancomeka. Ikhona into oyisebenzisile lapho okuthiwa ayiwe bakwethu engeke ngadlalwa ngabantu. Uthi uma usuhlambulule yonke lento wayiqeda, lo muntu ushintshile, usesebenza ngoba unyuka umoya wena. Ingilosi yakhe iyayinyuka ngoba iyenza umsebenzi ngendlela. Uyabuya usuhlambulukile, usuqhubeka nalamajazi owanikeziwe. Nje ngisazokuchaza nje futhi kancane. Uma ngabe kuthiwa khona ongayizwa kahle le ndaba lena, ngicela nje bandla Nkosi amangibhalele, ngisazohamba nje nayo kanje. Angibhalele, ngizophinde futhi nje ngibuye ngiqhamuke nokunye ngokuzayo, nisalini kahle.